tuntuma chuan BBK company chunga mi ve phone pani Oppo le Realme brand te an model sang lam ni lawin an specs le features lang pui compare na kanon nei le don ani software a hian Android thuman mang ve a ma se an software ming asang thunga Oppo hianin color OS an manga Realme hianin Realme UI an mang thungani masabera chuan company and target na hian an kalmasa ila Oppo phone no hi abrena upa a angetra a kumu padeu lampang tan camera le design ngai poi mod deu te tan athatlang puya ti chuanin Realme phone no hi no pangdeu kum no pangdeu tan gamer te tan te tin budget nei tam vaklo tan nei tlem deu te tan athani ti chuanin design and build quality a kal le taila Oppo ho phone hianin glass back among tam tlang puya arit dewa amoi thunga premium feel anaya ti chuanin Realme phone ho hi an plastic among tama azanga akke ol dewa ma se a design anar tlang pui thungani ti chuanin display ya han kal le taila Oppo phone ho hi a screen quality athatlang puya a color dika mitta na thani ti chuanin Realme phone ho hi refresh rate apema a game khel te tan a smooth ani gamer te tan Oppo ai na smooth zop ti na ni chu ti chuanin camera hian han lut leila Oppo phone ho hi atlang puin brightness atam lo tlang puya amai ro chu thil an alang natural thunga alang tak thungani Realme phone no camera ve thung hi brightness atam dewa alang chianga megapixel sang apet thunga ti chuanin performance a hanut le taila professor sang tu asang berang chi kha apelowa amai ro chu anghet tha a hang lo thungani ti chuanin Realme phone ho ve thunga hianin chipset thaber tlom te apea ti chuanin PUBG le COD khelde tan achak deu zokani Oppo ain ti chuan charging speed an kal le taila Oppo phone no hi a battery an tra a battery health a veng tra ti chuanin minute som li atang linga bor vela a full theitlang puini ti chuanin Realme battery ve thung hi achak tra a Oppo ai ma hianin a full ma deu zokani minute som pre tanga som thum vela a full theitlang puini audio han kal le taila Oppo phone no sound speaker ho hi anem tlang puya amai ro chu afia langai thlak anuam tlang puini ti chuanin Realme ho phone speaker ho hi a ring tha atlang puin ti chuan bass achak thadewa athum dewa ti na ni chu ti chuan video en nante athabokani Realme speaker hi phone speaker hi ti chuanin battery life a hian an kal le ta ila Oppo phone ho hi 5K mAh software optimization thatwangin adai reya ti chuanin Realme battery ho hi 5K mAh atranga 6K mAh ania battery hi alien deu thunga Oppo battery a hianin Realme battery hianin adai rei deu zok allo har deu zok ti na ni chu ti chuanin price to value a hian lut le taila Oppo phone no hi aman atau deu tlang puya ma se a quality le camera hian amanani aman to na hi ti chuanin Realme phone ho ve thung hi atlang puin atlom deu thunga spec sang man tlom te in a pe ni ti chuanin update sa kan lut so lenga Oppo phone no hi Android thar kum thum atanga kum li chung adonga
security po array deuh ni oppo ho hi tichuanin realme phone ho hi android thar kum ni atanga kum thum chung ania atop ma deuh thunga tichuanin gaming a hanlut ele taila oppo phone ho hi atlang puin game pa nga khel te ta na tha a sahar dewa tichuan realme vetung hi pro gamer tan atra GT series cooling system tra mani tichuanin after sale service nu chole taila after sale service hi chuanin oppo le realme hi a intluk khat viewni resale value anut le taila oppo phone hi kum khat nuwa po aman la tha shal ala nuam tlang puya tichuan realme phone hi kum khat nuwa aman atlaniam dewa shala har deuh thungani realme phone hi tichuan tihan kai khom taila oppo phone hi atlang puin amoya angeta camera athatlang puya tichuanin realme phone ve thung hi achak tha atlom tlang puya a charging achak thatlang pui bokani